ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори Душанбе аст. бовар дорум барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. лайкуро дар видео бизанед. касое ки бори аввал аст, ҳатман дар канали Автолайф обуна шавед. ва инчунин дар магазини Автолайф бародари якчанд борҳои нав омадагиянд, холҳои беҳтарин, поликҳои оригинал барои мошинҳо. ҳама намуди меличовка оиди фасони мошино ҳастай. шумо занг бизанед, доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ройгон аст. саломат бошед. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. марҳамат бародаро, ҷип гранд широки кузуфи ҳамонворияй соли 2018 солай мошина нав дровардагиам. объемаш 3.6 просто бомбаи бадай. мошинчаро тамошо кунед. пробегиш 110,000. на монитор полный комплектацияш фулай. автомат. объем моторуш 3.6 бензин. Я гайс тамошо шудем бародарам. нақша 400,000 сомонӣ мегӯяд. номери акара мемонам. занг бизанем барои шуморо бештар маълумот мета. 904 22 10 10 905 36 51 51. яй геленваген нани зурай. барои шикор пикор изалай бадай мошинча. Mercedes seçka barодарам. 98 солай. объемаш 2.4. як тамошо мекунем. тонировка чанд хай дига ака? тонировки дим ду та хоид дорад. широка че ду та дора фамилия адила. тонировка ини ду та кофош нҳам число тамом меша. авваш сентябрда тамом меша. короче ки ёш я моҳи дига мондага ауш хела оли чанд моҳи дига мондага дар сентябрда. газор шумо мети то моҳи сентябр рӯзи бо газовар мекунед. то шабрга бинем. я ду нишон метун бинед. чорт электропакет, коробка, автомат. ҳама консайнер пансайнер ҳамаш 100% кор мекунад. 100% мошин кор мекунад. ягон дефект надоре мошин. мошин 100% гарантияш хади будай. мошини ёвон. чанд та гуфтесин шака? ира 90 та гуфтем бо савдо мешава. 90 та бо муомила мешава. номеро та мега ка? номеро 93 775 93 775 0003 номерои мошина 0003. Марҳамат занг бизанед акада қатъи шумо милакнед.
ماشین کانال دسته میتونین تاریخ حلیف کردید خریداری نمیم برادرها. مرسدس سچکا کیمری دوباره داره 2007 سال объемش 2.4 یک تماشا میکنیم. دبی ای پرش نشون میکنیم. دستانی بالون شانسوزه. چهار الکتروپاکت коробкаш механикай монитор дора дастаниш нормально 2.4 2007 сол кеми 2 дубай чанд та гуфтаси шака 85 та бо муомилаи хуб доштай номро та бигӯ 007 4 та 160 на маърама занг бизан накада қатиш муомила кунед ارزون هم میشوه. فقط سون وارنت کلیش هسته وارنت رو هم میدیده ماشین که این دسته میتونین تاریخ حلیف کردید خریداری نمیم بارداره. کارولا دو بارداره 2010 گفتین سال شاکه 2010 هم سال объемش 1.8 یک تماشا میکنه. حجت داره که حجت داشته salonmuş. Şol oynav salonmuş toza. Elektropaket aktiv. Ne polikoş toza polikoy çizadege. Çxoloy nav коробкаш автомат монитори калон дошта. چهار الکتروپاکت سستنج زور همه طرفه ست بزن بالونش هم ساز باگاج هم خیلی کلونده سستنج بیاد خوبه. چند تا گفته شکه؟ 110 تا با موبیله میشه نورو تا میگه که 390 20 70 33 маърама занг бизан накада хатиш муомила кунед мошин ки айнҳол дасте метавонед таърихи алиф кредит харидорӣ намоед бародаро. лада приора бародаро 2008 сол объемаш 1.6 як тамошо мекунем. гидравлика лада приора дарош чӣ будай камтар задний камера краскаш ҳам соза як салон шабне дарои қилш кучной дарои пеш электропакет коробкаш механик сасяни соз. چند تا گفته شاکه؟ 30 تا با معامله میشه واقعا؟ نورو تا بگو که 108 20 61 مرحمت زنگ بزنید نکده خطیش معامله کنید ماشین کانال دسته میتونید تاریخ الف کردید خریداری نمیم بارداره. استراجی بارداره 1.6 объемش 1.6 інжектор سالش 2003 سال گفتیم
2003 як тамошо мекунем. Тонировка чанд қай дигар ка? 6 моҳ дигар тонировка дошта. Ҳуҷҷати солона 6 моҳ тонировка. Elektropakет, коробкаш механик. Кондиционер дора. ин ҳамаш кор мекунад, кондиционер ҳама чиз. Чанд та гуфтед шака? 67000 бо муомила мешавад. Фақат сум варантиялиш аст? Фақат сум қати. Номро табуг ака? 900 94 35 95. Марамад занг бизан накада қатиш муомила кунед. Мошине ки ин ҳол дестен метавонед тарихи Алиф кредит харидорӣ номен бардорам. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо Алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. Пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.